Onde Mutongeria Omero na Nduri Kangeta Ward DMCA tukuriara muno women rep wetu wa county Madam Kawira Mwangaza na uturiari muno ngoira kuruta especially aitu Maira TV re aineo ku discredit atongeria bangi kana akienda kuonania atongeria bangi utingo iba kuruta nwenka ki ukiruta ukuruta ngoi na tukimenya mbese irane nkairo ni national government. For example na ngeri mbese cie kurona corona itukwenda kumenya mbese iwe itumirite na ndonera ure tutangi tutano areta ranenkanira mutindo araura kangeta ntamuona ntona intobia kawira kangeta ntona intobia kawira maua itukwenda kuona mbese ura utumira na atariria ntuba meru na ate atumirite mbese yu kawira anenkairo mbese every year na nenkairo mbese cia every constituency million kenda mbese yure inaikasia nonto te barabara enja utibwa bwethasia uteikundia nenkaira yire kangeta mbua o mwaka yumwe for the last 3 years eya nenkere ikundi kimwe ngiri manele na ngatara mbese ira bati kwethira astetheti antu bakangeta na bati kwethira batetheti na more than 10 million for me akewethirite ari equal this is the third financial year. So kawira the call tumira TV ekuboboe kweria ku discredit atongeria igoro ndona akionania TV ne akiwa kangeta barabara etibwithitwe na nkimenya barabara eu ni neighboring ward na ntunyara bakawari iba neighboring ward no ntuna kwenda kurwana Romano ageta acho barabara na arethukia akareta TV newe na achokera ntuku imuyire ithatu inya ithano ntuku enge ndona akionania ndrasa era kuonania ibarabara ekera. So kawira itukwenda wowe wira antu ro tumira mbesa na wethe no kuonia antu nara kuthuki weta kuonia antu nara kuthuki aki kinyango ire ibwithitwe onania eka kwethira TV eku ni ekurwa na antu aki wethira TV ekwenda utethia meru na kuinform antu on itakangeta onia antu ara Romano abwithitie barabara na ara atibwithitie lakini toso wake ara kuthuki kwa uro tuko barabara yeta na mubua okay na TV eku kumurika ura kuretere mubua yuretere na njira kwa karaka MCA ai murungu abati kumenya mubua okay tuko ai bangero kere kweta tuko yerukere abwithia TV eku no bati kumenya amero eita twete bakamenya uma bwaku na bakamenya kinyoka ethira o sieta bishop o sieta bishop no bati ko respect rieto re bishop ukaruta nguira bishop abwethacia nonto owe kinyagwa aku kuongwa an office eku antu bara bakuruta ngwa office eku kinyaba tena credibility nonto waandikite haro nyukwe na atonyukwe na cousin baku itukuriara uwe kithira office yeku ukere office ye family nonto tukurigana raka you are women rep na andikite muntu okumembe na andikite muntu otiania na andikite muntu oimen at least nereti ku balance mero lakini uwe wetherie office yeku ne mutie. So itukwenda kumenya tura atongeria kinyaba atu twakuria nonto women rep eto no mwanko to accountire office yeku iba baruta ngwiko itukwenda kumenya urotumira mbesa ciaku ciame iro kunenkerwa utethia na cio ame bonge borambo kwa for example reka wira ari kangete yire arayurikia ndaka ba iken driving antu bara reta aba iken driving school ito amituntu ba thome dhuom nusu atenda kumenya imbibi endelea na tikangeta ni kukuinge. So tafadhali kawiro gethira we bishop na no kwenda kwa bishop oma era antu uma rekotimira TV eku kumbrainwash antu kanoka antu bamero we bona ciora we malaika no kiendo boni atongeria bangi utingo baruta iwo wake mutongeria.